Pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas govorimo o metal detektingu. Imamo par savjeta za početnike, tragače i danas odgovaramo na pitanja koje ste ostavili u komentarima u prethodnim video zapisima i potrudit ćemo se da odgovorimo na što više pitanja. Pa da počnemo. Prvi savjet danas bi bio, ukoliko želite da se bavite ovim sportom, kupite si osnovni metal detektor od 200 do 300 eura. Svaki metal detektor je koji svako auto, ima svoje dobre i loše osobine. Svaki auto može da se vozi, tako svaki metal detektor može da pronađe metalne predmete. Danas ćemo da odgovorimo na vaša pitanja koja ste ostavili u prethodnim video zapisima pod komentarima, pa da počnemo. Korisnik vina objavio komentar, a zašto su to detektori? Detektori su za metal. Pozdrav za korisnika vina. Deki Kvatrić je napisao, Kvatrić ili kako već, napisao je kako do dozvole. Dozvola za metal detektor ne postoji, dozvola vam ne treba, nemate potrebe da bi dobili dozvolu za metal detektor. Jedino imate potrebu da dobijete dozvolu za traganje na nečijem posjedu. Znači kad želite da tragate negdje morate da zatražite za dozvolu, da vam dozvoli vlasnik tog imanja, vlasnik šume, vlasnik neke parcele, da dođete da na njegovom posjedu da možete da kopate i da izvodite te radnje tragačke. Javni parkovi, javne šume, more, plaža i tako dalje. Svako javno mjesto je dozvoljeno upotreba metal detektora i u svrhu pronalazaka ovakvih stvari koje mi tražimo. Korisnik Fitness je ostavio komentar gdje ima za kupiti, mislio je na Simplex. Što se tiče Simplexa, Simplex ili bilo koji metal detektor možete da kupite, dobro ne baš bilo koji, ali najpoznatije marke imate da kupite u Sloveniji ili u Hrvatskoj. Što se tiče Hrvatske možete da kontaktirate Petra Blaževića na Facebooku, on će da vas dalje uputi, a što se tiče Slovenije možete da kontaktirate Vasja Orozim ili Orožim, www.detektor-kovin.si. Javite se njemu, ja mislim čak da on ovlašteni distributer za preprodaju detektora čak i u našim zemljama svim bivše Jugoslavije, tako da obratite se njima ukoliko želite da kupite neki metal detektor. Svjetlana Radosavljević ostavila komentar. Druže, gdje da nađem sondu za X5? Ima ova neka veća sonda Black Dog Max 33x33, javi ako znaš. Naravno, evo, upravo sam spomenuo koji su to distributeri, koji i ovlašteni preprodavači metal detektora. Možete naravno da nađete i te sonde i takve stvari, dodatke za metal detektore možete nađete na eBayu, možete nađete na Amazonu i tako tim stranicama možete da poručite preko interneta i naravno sve će da dođe. Oni garantuju za povrat novca i imate garanciju na to. Kolega Edin Tabaković je napisao Garrett Ace 250 je najbolji za početnike 100%. Svaka čast druže, dobar komentar. Naravno za početnike da ne bi ja izostavio Garrett svaki put. Ja sam rekao Garrett Apex, ali još jeftinija, ja mislim da je verzija 250 Ace od Garretta, tako da poslušajte i Edina Tabakovića, stavite i Garrett Ace 250 u vaš izbor ukoliko ste početnik i ukoliko želite da kupite. Mitroviću, QRC. Kupio sam Simplex i imam sondu 28, na njemu testirao sam prsten hvata na 30 cm. Može li više od 30, ja ne znam da ga podesim. Nema tu neki posebni postavki, samo trebate pojačati vašu osjetljivost. Sa tom sondom 28 nema puno mudrolije, znači koliko hvata, to ne može se nešto ekstremno podešavati, možda do nekih 5 do 7 cm, najviše u postavkama možete da dobijete. A što se tiče njegovih standardnih postavki, to je otprilike mjera za zlato. Bećir Rizvić, kao prvo hvala ti za klipove koje snimaš, pitanje koliko si platio carine i poreza za aparate. Ako sam dobro skonto, ti si iz BiH, lijep pozdrav iz Mostara. Pozdrav za Mostar, pozdrav za Bećira Rizvića.
Što se tiče carine, ja sam iz Bosne, ali živim u Sloveniji, tako da carinu i porez nikakav nisam platio, osim naravno u Republici Sloveniji. Metal detektor sam platio ovdje, Simplex je bio 300 eura, Legend je bio tad u to vrijeme u akcijskoj cijeni 500 eura, tako da ja što se tiče poreza jedino sam platio to koji je porez na dodanu vrijednost u Sloveniji, a carinu naravno nisam platio jer trgovina se nalazi tu. I ja mislim da preko iste trgovine možete da i vi naručite vaš metal detektor, tako da ne znam samo koliko bi vas izašla carina. To možete da pitate Petra Blaževića ili Vasiju Orozima. Idemo dalje. Novica Čobranović. Šta su radili 8 sati na nov detektor, obično bude oko sat. Novice, brate, ne znam šta se misli sa ovim pitanjem. Šta su radili 8 sati na nov detektor, obično bude oko sat. Rođače, Nemanja kaže, rođače, reci mi između Deus 2 i Legend, s obzirom da je razlika u cijeni dosta veća, isplati li se uzeti prije Deus 2? Može li on naći ono što Legend ne može? Naravno, to su sve centimetri u pitanju, tolika je razlika u novcu da se ne isplati kupovati neke detektore preko 500, 600, 700 eura. Svaki detektor može skoro isto da nađe, isto kao što smo rekli, svaki auto može da se vozi, samo je sad razlika ukoliko imate električno podešavanje sjedišta, dvoozonsku klimu, tako i detektori. Svaki detektor ima te neke dodatne sitnice. Uglavnom što se tiče detektora, ja mislim da čak i Simplex može da nađe ono što može da nađe Deus. Razlika je par centimetara, ali eto. Reni je odgovorio, prvo moraš imati dobar teren pa tek onda razmišljati o takvim mašinama. To se slaže. Dejan Antić, kupio sam Legenda i još na teren nisam izlazio. Dobro je da ima objašnjenja na našem jeziku, podržavam te. Hvala i pozdrav za Dejana Antića. Nenad Ilić mi je poslao mail. Sveto pravilo kopača, sve kopaj osim gvožđa. Sve zavisi od terena, na kojem se terenu i od toga zavisi da li ću da kopam željezo i gvožđe ili neću. Kaže Antonio Tomić, jel možda znaš di naći okolinu Minhena iz Drugog svjetskog rata, to jest kartu? Što se tiče Minhena i karti iz Drugog svjetskog rata, dosta karti imate na Google, samo trebate prave ključne riječi upisati na pretraživanju, odnosno na vašem pretraživaču. To što kažeš da pišti u all metalu kad se približi metalu zove se static mode. Ok, super, dobro, hvala na informaciji. Imaš 2 lajka, evo još jedan, to je 3. Tako da Acika 87, hvala ti za komentar. Ivan Matić kaže koliko košta takav detektor. On pita za Nokta Makro Simplex. Nokta Makro Simplex je 300 eura. Dragan Miladinov je napisao 330 eura nov, to je vjerovatno za Srbiju, sa porezima i tako dalje. Što se tiče karti, mapire koje imamo na video zapisima mojim, mapire ili Mapire je karta stara za vas tragače koju sam ja objavio. Pomoću te karte možete da otkrijete gdje su bile stare građevine, stare utvrde, stare šume, stare zgrade i tako dalje, rijeke, potoci, putevi i tako dalje. I kažu, dosta ljudi se žali da neće da otvori okolinu Kragujevca ili dole jedan dio te Srbije. Kaže Mirko Macar, pa i ne može, samo teritorija koja je bila u sklopu Austro-Ugarske monarhije. U Srbiji samo mali dio prema Priboju. Tu vam ja nažalost ne mogu pomoći, ja sam se potrudio da pomognem kome sam mogao. Za ovaj gore dio Austro-Ugarske, znači dio Bosne, dio Srbije, čitava Hrvatska, ima Slovenija, čitava skoro Evropska unija. Ja mislim da sam vam dosta pomogao s tim, a što se tiče za dio Srbije, ja tu ne mogu na ništa da vam pomognem. Ukoliko dođem do informacija za neku novu mapu, novu kartu, ja ću da vam proslijedim, da vam objavim, da snimim naravno video, da vam pomognem ko što sam do sad pomagao. Nikola Sviben kaže pozdrav, hvala na video, pozdrav Nikola. Nabavio sam Nokta Makro Simplex Plus, možeš li napisati koji brojevi što označavaju?
dubina ili vrsta metala i malo detaljnije kako prepoznavati zvuk, to jest kada kopati. Nokta Makro Simplex ima brojeve za zlato od 22 do 60. Znači kad kažem do 60 to je 59, do 59, od 60 pa do 80 su kovanice, to je okrugli predmeti, da sad bakarni i tako dalje. Aluminijum je isto spada pod te brojeve zlata od 22 do 59, bronza je tamo negdje oko 60-70, 90 plus je gvožđe, željezo, ne znam, folija je tamo negdje od 17 do 20, ali svejedno ja bi opet 20 broj ostavio, pošto na 20 znam nekada se sakriju neki mali zlatni predmeti. Folija, inače ja prepoznavam foliju na 18, na broj 33 je otvarač za konzerve. Zlatno prstenje se nalazio najčešće na brojevima 35, 33, znači isto kao otvarač za konzerve. Kovanice sam najčešće nalazio na brojevima 60, 66, 70, 75. Na 70, 75 sam najčešće isto nalazio konzerve, limenke, tako da to je prilike to što se tiče okvirno tih brojeva. A što se tiče zvukova, što je jači zvuk i što je duži zvuk, to je predmet veći, to je predmet bliži. Što je zvuk tanji, kraći i tiši, znači da je predmet ili dublje ili da je predmet sitniji. Faris, Ugljanin, druže, pozdrav Mapire, mapa ne radi za Srbiju, ima li neka druga? Ako što smo već rekli, pozdrav za Farisa, Ugljanina, nemam drugu kartu. Za sad, potrudit ću se, radit ću na tome da je pronađemo. Ljubiša 965 kaže Srbije nema, Ljubiša znamo da nema Srbije, ne možemo ništa. Sukri ili Šukri, kako već, ne radi za Makedoniju. Dobra informacija, eto sad znamo da ne radi ni za Makedoniju, ne mogu ništa, šta ću. I love veg, vjerovatno veg znači vag, ina se doda na to, čovjek voli onu stvar, šta ćete. Kaže da je njegov tank Nokta Makro Pulse Dive Pointer sa sondom, moj naravno puko, ja sam se žalio Nokti Makro, Nokta Makro su mi poslali iz Turske, sad je samo Nokta. Poslali su mi iz Turske nov detektor, bez distributera, bez kontaktiranja distributera, direktno sam se njima obratio, poslali su mi nov detektor, bez vraćanja naravno staroga. Ja sam svoj stari zalijepio, tako da rade sad oba. To bi bilo prilike to za današnji video. Ukoliko vas još nešto zanima, napišite u komentar, napisat ćemo, odgovorit ćemo, snimit ćemo video naravno opet. Želim svima sretan signal i ukoliko bilo koga šta zanima, javite se. Imate dole u opisu put do mog Facebook profila, put do mog maila. Ukoliko želite da se reklamirate, ostavite poruku na moj Facebook profil, na moj mail. Svaka pitanja i sve što god vas zanima, ostavite naravno komentar, ja ću da odgovorim. Po vašim komentarima ćemo opet da snimimo video. Ja vam želim što više dobrih nalaza i što više te početničke sreće. Sretno i do gledanja.